Hello, Tuni Kuki News in Vazose, Nabonzaven Lim Nevin, Tuni 26 November 2025. Ahi Tai in Igam Sungova Tupon Zatom Ahung Kitni Hichi Ho Simla Nazong in Neo Hitin Igam Sungova Inam Sungova Igam Inam Dam Tainedinga Tupon Kibol Ho Iti Dol Hamti Ho Zong Hi Hello Wapoimo Ahi Zun Hichi ho zong hi in say hitin chule Moreh langa a topic neu khat mi he theidinga in ta do cho hile Moreh a Kuki CSO hon kiphin na panta ding ti a hi in ipilang panga pat ding atiwham ipizi a Moreh langa CSO ho kiphin go hitam ti ho zong hi in say hitin ngaba chu nammi pi head dinga KRF10 hita chu Kuki dinmun ahi lawaile dinmun le Kim election 2025 chungchanga thupon ahin bol na ho na ichi anaveki no hitin nammi pi headinga KREF in dinmun le Kim election to a mizosen inga zingo December 4 Hichivahi election ding ahi ti hi ahi in hichi Kim election nading thu ahi hichi thu a jong hi ama hon thupon ahin bolove ti ho jong mu ahi in hichi chungchanga hi tuni a jong chu social media za tom choma jong chu kinial na atam le jengin hichi thu hi neucha ya saina in nei huitin igam sungu inam sung dan ho hi ivet na hi le eho hi iha deu wa hi le ikito mo deu ben eho hi phateta a thulela ahung phat deu wa hi le khat le khat ki khen tel na ding to banga hi na itong jiwen hi chi hi dei omo le jingin tu le tu a jong hi Meitei ho jong na sama ma jingu igam sungu hi hoi lai mun hi ka chul ha theidem ti be hi tu a hi to gon anei jing wa hi ti chu hoi lai mun be niau chakhat be hi kala pi thein Kuki CHATEN tu ai separate administration ung ke phongel lang buffer zone dung zuya hi gam hung ki sim ta hen lang hile Meitei gam hi niau bi se lo ham hizi chun Meitei in zong thinglang niau khat be nei wa pha hi lo ham ti a hi thinglang mun ho hi aban bana chu dinga hi to gon anei jingu ve ti zong hi mu ai kin nei hichi thu a hi neu khat he thiam na divin holim nai nei huitin hichi wa hi ga velo hen da hindu a kona article a kona hongkela do khat ga velo hen Manipur Churchanpur gam kai sunga hi explosive na ti chu bom apo thei ho keji somli lang anaman do veti a hi in news khan khan a chu ivet ki na hi le Kuki gam kai sunga hi na Kuki gam kai sunga bom long range len ta khat aki man do ti ho jong hi ngaji loi za chom choma hi ji loi jong aumin tu le tu a hi veleu chun Meitei hon aphat chenga Churchanpur district ahi lawla Kangpokpi district hi ahin tum got jingwa hi ama hon hi ta ki phinna ahin nei wa hi le army hon jong Kuki CHATE gamsung operation masanga abol kha lo na ho jong tu a hi operation aban ban ain bol wa hi le I gamsung wa MANGCHA za chom ho hong ki man do I man ta o hian lang I man lo I mo ko yu hi ta jong le hi cho hi aban ban hong ki ho do ki I vet na hi le chun thil I za ka hi politics ngen tai ma hi aumin Meitei ho na sata ki phin pha no wa Kuki CHATE gamsunga ipi akilado in ipi akivet sa thein Meitei ho alungkim thei di vem ti hi tu le tu a central government in eho community ni ka a hi politics apei le dana hi kimu a hi ji chun ching thei wi ten tu le tu ai Meitei ho na sata ki phin na anei ji wa chu Kuki CHATEN I macha isu si lo wang wa chu eho gamsunga operation chi la jing chu a hi le tu a hi ehon kiphin na kinei ta hen lang le Meitei gam langa chu eho ithip theine diwa chu
ama ho gam sunga operation a ball kit deu a hi lo le ipiam kha cho a ball kit nova veven Meitei gam sunga hi chi to bangjong ka ball lovi ti ho hi avet sa kit deu cho hi chi politics si central government tu le to a hi Meitei gam sunga Kuki gam sunga nasata kichim a hi ji chun ichi thewa ngain e ho hi Meitei ho banga pressure la ki ball pon ki phin na jong ima a ki ball pon army hon igam sungova operation a ball jong le kilung mong kom PR lai a hi in a balding mong a hi ti tai ma hi kilung mong jing mi khat a hin mat no vai jong le a ball khela je a ki man a hi ti a hi kilung kim jing cho a hi wang Meitei ho ho ve leu chun tu ni a hi thing noi khat se pai hon hin man jong le an nu apa talowa bona leng do deu kami ka sa hi na ball thelo deu hi ta pan kita pangova ki hu do na pa angai to jiu cho e ho chu chi chu ki hi lo chu ilung ge lu ki dang mo mo e ho ku ki cha te hi Meitei ten ki phin na nei dinga to gon anei jing a hi wanga aji ima cha nei lo a hi wanga chu ki phin jing the e ho hi aji tampi neu ki phin na ding tampi neu central government pressure ball na ding tampi a hi wanga ki ball lo chu tu a jong hi separate administration I thum pau social media dunga jong chu ivat na hi le Meitei hon e del pi wa hi bo ve boy na ho jong hi e ho adinga talo a hi in Meitei hon a hin su boy ji wa hi le I gam delo e sa I del pau hi hung ki gel do Jiji a hi tiu di a di e ta cho cho na e ho hi Gamtum te hi vin ti chu atuma ke Vaiphei dinga ki thuma e ho ki phin na hin a hin la a ki phin ding te ki phin talowa ki phin loading ten hi ta cho aphat chenga e ho hi support I ball jing da na hi ki mu do hi ta cho ga velo chun tu a jong hi Meitei hon phat ma sa jong chu mun chom a hin phut no a hi tain a hin la phuwang zo po ven tu a jong hi a hung na diu a hung ki got na diu hi ama ho se pai hon jong a het nu ama ho police ho na sata aki gol sadema na ta Gwaltabi ati na lang wa jong hi IDP ho hung khan te ti ai nga ki ging sadema na ti hi chu athu zi ho le anatang ho hi hoita ki ho to da na hi kamu chu ke mit mu ana nang hon iti na gel wang ke hepoi to a hi mi him mit mu dinga chu hengi state force on hi chiwa security force on lampi atingovin IDP ho hong ki phin khan te ti a anatingovi ti hi chu mi pi mit moding international la mi hemin amit moding dola chu hita hi hi chu nang hon jong na gel mai theu chu langkhat langa hi chiwa jong hi ka velo cha thu sim pau jong hi security force hon hita chu lampi a kha tan nove IDP ho hong theilo na ding ti hi chu hichilanga security ho hi henlang IDP ho hung po le thi diu chu hung lo hel diu chu ama ho jong hung lo hel diu chu a thi ding ki het no chu hung am lo hel diu chu a hi wanga chu ki ho to oi chu security force ho la ya na ta ai le tu a hi IDP ho hung ki phin wan lang hi chi wang ki no to kit le hi chi security force ho hin aban ban cha a hin zui kit diu e ho gam sung lut na dinga chu to gon a hin nei kit diu security force ho ta hung teng le e hon ima ki bol ji ta lo chu hi chi chu chu ama ho plan he na to gon anei pau hi I het thi mo nga I ka ti na pa chu hi chi chu a hi tu a security lo hi la lampi ke hong han lang he la koi ma cha hong hi bet ta a thinom ti lo chu koi ma hong lo di a thinom mong ho bo chu hong diu chi chi vai a hi wanga chu a se pai ho win jong het no kami pi hoi la ya hong diu a hi in ama hon alung tup ho amol so theina ding a hi lo le en jau khat le hong mo hong han lang le ku ki ten kap khan ti avian no hi so aviang ding a hong hi bo ai wanga chu mi pi mit mu ding a sei na wa chu a hi le security force on lampi a kha aven hi chewa jong IDP chi theilo ding in akiting pan ta ve ti information ki pikit no hi so a hi le hi chewa security force tai te le tu ni a chu koi ma cha ki phin lo bi ai wan jing le thai vela kho na velo chun hi chilanga IDP hong ki tol kit ta vet ta sepai tai ti tiang le hong ki tol kit jiu ni chi to banga hi to gon ane u cho Meitei hoi alung thimu hi
Kuki CHATEN ipapo vi kati na chu hi Jiji ahi in aban kit na hi ga velo han HTC ho a kona het sa na ahin bol ahi in HTC ho hin a het letter zong hi ivet na hi la social media zong chu pa cha na za chom a changovin HTC ho banga tu ni chan ge a het letter nei ki nai lo hi ho Kuki nam sunga ki loi khom na CSO za chom zong lo hen HTC ho banga het letter kichi ta zi lo hi ama ho hin Kuki len azaw sa lo thu hi in ahin la hi chiwa hi ga velo chun Manipur kiti momong zaw lo hi Moreh subdivision Tengnopal district ti Tengnopal adinga chu subdivision nahi ti hi chu Manipur zaw lo hi ze a chu ahoi kati na khat chu hi chi a hi in aban le ama hon thu ahin phon pau hi ga velo chun mi pi hinga het sa hi chilanga hi sa pawa hi chilanga sa pawa ji wa hen hi chilanga ei pawa ji wa hen ahin la ei paw lang hi het thim so ke na dewin neu cha ga sim lang lew han Moreh le akim vela cheng mi pi hinga het sa nom chu a hi le a che sa ni sim som ni le sagi August 2025 ti chu August halanga thil so a hi tai hi chiwa hi BSF ho hin chapang khat anata khaw gari a home guard beng langa hi anata khaw unit 3 sunga anata khaw hi chiwa chapang ata kha no hi baby Eva kiti lamnei kim mate daughter of David chungjang mate ahi in ama hi akum zong hlom chakhat hinalai ahi chapang cha hinalai ahi hita chu sepai hon ana phut khaw garia na phut kha je wa chu akeng ana kitong kha a Guwahati lang pe a hin pui Guwahati lang pe a hin pui chu CSO ho to ana kinop to naw a hi lo la na phut kha pe no wa BSF ho ana kitip naw chu a hi le kizen sawin doctora pui vin kizen na a sumlu jose ke hon kapi de wa hi ti hi ana hlamon naw hi chu a hi le tu ni chan ge a tu a hi August a thil so chu tu a hi ga velo chan November a hi tai August September October November lali lang hong chi ki go a hi tai a hin la tu ni chan ge a na sa mo ta a koi ji wa chu hi chi lungkim lo vet sa na Moreh khopi sunga kiloi khom na HTC MYC KSO KWUHR KKL hi chi ho chengin pan la a DC hi nga jong le kha na pi wa hi in a hin la tu ni chan ge a don put na I ma cha lo je in 27 November jing ni kho ting chan ge hi ki wedding hi chi ni chan ge ya I ma cha a hin bol lo wa akitip na bang wa thil hi a hin su bul hi lo wa hi le chun ki phin na sata ki nei ding a hi tai ti hi thu phon a hin bol ve ti chu het thim na diwa HTC a kona het sa na le thu phon mi pi ho het dinga a hin sei naw le mun tena new so koma zong ana phon do na khat wa hi in tu hin M Songgil Defense Committee a kona het sa na a hin bol naw a hi lo le ki phong dinga angi na a hin bol na ho ga ve kil lo hen hi chiwa ama hon nge na a hin bol na wa hi date 25 ti chu zan hi a hi in 25 November 2025 Tuesday nilha zan pungit minute som lenga zan tina a hi in vel in Scorpio black color khat in M Songgil sa hei veng a in mai khat a kitol ki koi ice cream trolley ice cream tol na ho ice cream ki zo ting le atol na ho ki sei na hin trolley khat a phut zawin electric post khat a phu kon in ki phat lam na be hil in gangta in a zamang in a hi wang phat ta in milham koima alim anak khapon ahin hitobang su sit ne ya ki phat lam na le khan kho be hila gari tol pa chunga hin
demna sangta akinei in hito lhon chun hichi gari tolpa anei tu hon agang thei pe na MASANG Defense Committee kom a kiphon na ahung nei din het sa na khota ahung kinei na hi izem ti a 1 week ti zo lakhat hapta khat sunga ti na hin hapta khat sunga ahung kiphon lo le hichi thimo pa hi thupa deilova kilading MSDC hichi chu e tawen MASANG Defense Committee ti na hi in MSDC in holdo na theichan a pan hung kilading pha akisa banga thu na hung kisim hum ding a hi je in hichi phat ki pi sunga hi hung ki phong te din kahin het sawi ti hi MASANG Defense Committee a kona ki phong ding a het sa na le kha ki mo Information Department a kona mu a hi in hichi wa hi iga sei be no mu chu a hi le e ho gamsung hi lampi zong alien pon lampi zong a hoi pon a hin la gari ha to lai to lovin iki phut kha lo ka le accident loi tampi ki umai tain a hin la tu ni chan ge a ilim do nai po vin a phat chenga hi chi to bang to se to hi ki jing a hin khat iki to kha lo vai hi zong le a accident te adinga zong chu boina tho a hin hi ji chun ching theu hi tin gari ha tol ji a hi hat na zong a hi po in khan to na zong a hi po in hi ji chun khan to machal na lang zo hi mano hi tin mi pi hling banga lungge lui te ti hi kana mi te ho kain tep nom a hi in abana hi VPC Council Vaiphei People Council a kona VPC a kona meeting ko na anei na ho ga sailaw han hi chiwa hi ama hoi hin muntina VPC block tina hole Vaiphei house ho CC zong anako homovin amun hi VPC Cabinet Hall Bethel area Dorcas Veng Newlam ka tu ni kho a neiding pungsom le ni a neiding ti a hi in I chan ge a sei do wam ti ho zong hi mabana update imu le hi cho zong chu in sei kit naw hi tin a hin la hi chiwa ka ga sei nom khat hi chiwa ka hin ta do na ji pian chu ipiham ti a hi le tu lai ta a hi igam sung inam sunga hi ivet na hi le za chat zong a umin sei zong sei thanop a poi inam pi pol pi khanin kilol na khana thu khat a hin so a hi le aning lang khana anade ding hi a ji a koi head letter hi zong le koi ma cha hin head letter ki za to pi na inei ta povin imadon dona thu I sovin hi che ho hi phamo ki sale jengin tu a hi chewa VPC hon meeting ko na a hin bol pau zong hi a hlem a hi ti a hi a za na so ho loi zong omin hi je a chu tu ni a hi chi hin ta do hi in hi chi a hlem a hi po in VPC in tu ni a VPC block tina lam kai hole Vaiphei house ho zo se kimu khoma sei khom lawa kho tai ti a ke ho khom ding in tipna anabolu a hi ti pa chu hi chi adi mong a hinai ti I het theine dewa hin ta lang kit wa hi in aban kit na hi Kuki in pi cycle gam kaya kona mi pi het dinga thupon a hin bol na ho tunia hin bol a hi in hi chi hin Kuki in pi cycle gam kai hon a sei naw hi velew han tu lai ta Meitei ho ki phin na ho zong hi ivet na hi le I gam sungu I sei bangu wa chu ke beading la pi ding ti a hi to gon anei jingu a hi ji a chu tu a hi Kuki in pi cycle hon zong agam kaya ipan la ding dan ho mi pi het ding a thopon a hin bol a hi in Kuki in pi cycle gam kai min in gam sung mi pi het sa na ka hin nei u ve gam kai sung hi iti phat a ipi hung so ding ham sei thei a hi lo je in anoya bang hin to gon a hin ki sem in a hi ti hi a hi in point li a hin pevin a point khat na a chu a hi le front line lang leitan pok pi lang Meitei ho a kon boina a hung so kha a kholhang sapna a hung kha le
anai vel ho ho ti chu gangpi jang gelbung i mulam thang khan phai nungka s saisi jang chule m holmun numei pasal adel masa apang ding numei pasal adel masa apang ding transportation a kho hausa in ahin ngai topi ding ahi ti hi akhat na api wa hi in ti chu leitan po pi lang hi meitei hon aphat chenga ahin no ahi ja chu itiam khat na leitan po pi langa hi meitei hon boina ahin sem tiengole hi chiwa khomin hung ki seido ho zo se hin ama sapena idil di wahi adang ho jong chun na del lo di wahi ti na hi de lo wahi adang hon jong ahin del di wahi in ahin la agam hlat ja chu hung ge di wahi ja chu akom ahing akoma kho nai kinai deu ho hin idel masat deu numei pasalum lawa thakana idel khom deu ahi nang ho amasa na pan deu ngaban le hi chiwa transportation man ho jo si chu iza kai ho hausan angai to ding hi ti hi Kuki in pi cycle gam kaya kona point khat na het sa na ahin bol wa hi in ani na ahi le aban mi pi ngai chat na a le gam kai khomi zo si numei pasal abon a idel lut chi diu ahi ti hi het sa na ani na ahin bol win athum na ahi le front line dolai thabi lang ahi ta in tu ahi zani khat vei ni la ahung lut naw cho ahi in dolai thabi lang ahung boy kha alhang kisap na ahung kha le anai pen ho bilei satang holbung khazang h gelmol ol boljang new boljang phaijang songpe jang chule makok ching numei pasal zosin adel masat pending aban a gamkai ho zosi idel lut chi diu ahi transportation akho hausan angai to ding ahi ti hi ahi in ichi appoint khat na to kibang thim ahi in hi zong le agam kai akiba lo ja chu ti chu ngamun chom ahi ji chun khoza kho hung kidang jep ahin la thupi chu kibang tho iza kai transportation ho hauson api ding hi ti pa chu ngathum na se o hi an ali na ahi le hang sunga pasal zo sin gophel now hi chi ga sei le han mei te pau hi ding ahi ni je chun gophel he so kevin rabala kisima mi kap na the ho hin gophel kisim chi ding achang zong iki ngai to chi ding u ahi ti hi ahi in gophel kisiem so ke ya hita chu masanga wachakap na kimangji ahi in hi che ho zong hi galmi nan na azong man thei ahi ja chu kuki in pi cycle gam kai hon mi pi athang sunga pasal zo sin hi chi gophel kisiem so ke ri kisiem so ke diu aban le kiging sedima yum de wa hi ti hi thang sei to thang general secretary kuki in pi cycle gam kaya kona het sa na kimu in phon ro kin wa hi aban kin a hi ga velo chen hi chi cycle lang adi set na Kangpokpi district langa island block 18 na lang ho het de wen e ho hin phailang mo lang 18 hi chi lang zong hi i chen khom piu melong ho hin hi chi ke ho gam ai masanga pana ke ho gam ai in Kuki CHATEN kagamu dan di lo ta ila pi win tu a hi ama ho gama akisim tha ta vi ti ho jong hi ahin sei pat ai ta in hi ji chun iga sei nom pe nu chu kanam mi te ho ching thei wi ten igam in dal ha no hi nungla theine ding te ngai to te hi ta hi koima cheng lo hela koiwa ikichin zo lo wa hi le chun igam lin ta ho jong hi idal ha deu tua hi Meitei ho keu hi lo wa i chen khom piu melong hon zong eila pi na ding to gon hi ani jing ve ti pa hi i het diu wa avela in phono hi aban kit na hi a chaina ding lang zong hi tan tin Kuki Reformation Forum hon nam mi pi het dinga
thu phun ahin bol naw le kim election 2025 chung changa thu phun ahin bol na ho ga velo hen ama ho hin thu sim ji a ahin ji win ahin la azi na chung chang ova hi sei nom neu khat jong omin hi jong le ama ho thilji dan le ahin thu sei ho pa hi mizo sen I het theina divin saul he jong le hin sim do jing hi tin akhat na a chu a hi le apat na a sentence khat na in sei na pau hi ga sim lo hen Kuki mina Gamtum delte I hi to kilhon Kuki in P apex body Kuki tribe atiwen na Kuki hi tribe dan hin Kuki tribe tribe jo si aki khai hom theina dinga 2014 ti ahin 2014 Dr. T.S. Haukip socio political vision hungki phudo Kuki Reformation in keno UPF lamkai ho pu PS Haukip pu thangboy kip gen pu SS Haukip le Kim President pu L late tina ahin no thang Jose hoto kinop tu na zal in Kuki Reformation Kim election 2026 ani na ahi Kim election 2019 le Kim election 2022 Kuki tribe zo si A to Z tina ahi in ai mola patna zo chan ge UZO ho chan ge tribe lam kai ho koma sut lai CLP ti chu chini bong noi choi in tribe lam kai ho kom Gamtum delte le political movement nei te hi ji un Kuki nam pi le Kuki in pi sim pha taw te tin taw na anakinei jing in ahi hiti chun Kuki in pi 100% thadau Kuki speaking Guwahati High Court Standing Order 1987 anahi jing chu 2016 Kim election pat in Kuki Reformation te hapan jalin Kim TK speaking thadau Kuki speaking tina hi thadau Kuki speaking hello tribe chom aimol kom gangte mar simte Vaiphei zo le paite speaking gay in ahung jaw theitan ahi hinla Kuki in pi makaya Kim makaya kipansa hon Dr. T.S. Haukip le Kuki Reformation te vision ahet lo je u jong hintin kum som sung tam thum sunga ahi ding bang ta Kuki nam pi kong akitol lo je in Kuki in pi Kim apex body Kuki tribe hina apo do zo lo je in 2023 mail heile Meitei gal ahung le common platform ding theita lo phat in akin in Dr. T.S. Haukip le Dr. S. Haukip makaina mama in khang tha phabep Kuki Reformation in 14 May 2023 ni hon M Songgela Kuki Zo Intellectual Council WKZIC W azaw sa bang wahi chi a full form I W azaw po in na ichi chu an hetim jing hitin formal KZIF 2022 ke songjang eviction issue pan khom theina dinga socio political philosophy Dr. T.S. Haukip in vain anabol Kuki zo anaput do un chule WKZIC objective thum la KZC ti chu Kuki zo council reserve anakoi je un ama hon
national le international socio politics bol na thading in wall le intellectual thu chang anamang ahi na hi chu ahi in aban hi ga simbe kit lehen hi ti chun namma kai hon common platform dinga korsam ZTC ZU zo united chu hididan ahin ti a kumni valjen platform ding anaboy pijing uchu azonan WKZIC te vision Kuki zo council KZC chu ahung do theita je in makai ahin makai ho ti ding ha ahin lam kai ho ti ding dan ahin makai ho pa chat na sang pen ipiwin ahi ti ahi in aban le kim election 2025 hi chawa hi ahung lu tai ong kim election 2025 notification ahung so do to kilhon in Kuki Reformation in meeting vel tampi akinei zo in resolution number 1 date 5 November 2025 resolution number 1 le number 1 A B date 9 November 2025 dong zuya Dr. T.S. Haukip founder le chairman Kuki Reformation hi ama nop le da umlawa ama ngap chat lo thu umlawa a file ta a fil ta atina a fil ta a khatwei mong so lut a kim president candidate hiding ahi ti a resolution anakila dungjui nu anakila nunga aman decision anala dinga ni kho sagi ni sagi sungna phat athum to kilhona resolution number 1 date 16 November 2025 dongjuya Dr. T.S. Haukip in ama biodata le kim president tam 2025 ma pana 2028 sunga Kuki nampi adinga ato ding le mipi makai na ding kichi ta manifesto niho thum 3 days ka asim chai ding ti a thupi Kuki Reformation in akinei to hlona aman jong thumang ta ahin bol a chule Kuki Reformation in ama hi kim president dinga hungkitung ahi ti hi Kuki nam mi pin I het thiem diwa Kuki Reformation in nge na le tip na ahung kinai in ahi pathin in alusa Kuki nam pi le achul sa pupa gam hin phong dingki ta hen ti hi ahi in anoya hi ivat na hi le convener ahi in vice chairman ahi in joint secretary spokesperson finance secretary supervisor ti ho hin sign a ball kit vin hichiwa hi ivat na hi le ama ho hin candidate dinga ahin tunu ahi lawang cho ho pon ahin la president ding ahi tai ti athulu na nei ta vai le chun election zo ngai ta lo mai the ahi in hi zong le tu a ahin sei nau chu hoi ta isimu ahi in het so ke deu ka ta sanin ama hi mi pin anato phat na le ti chu Dr. T.S. Haukip hi anato phat na le anapan la dan ho hi mi pi hon zong pha akisa in hizi ichun aman pan anala zala hi chichan ge hi machal ahi in hizi ichun ama hi tu a hi kim president candidate dinga Kuki Reformation hon jong kahin tung do ve ti a chu phone do na ahin nei wa hi chichan chu tu ni Kuki news a holim na hin nei thei hole igam sungowa thil dan ho in sei thei na ho hin tin maban jong le tu a in sei ho chu a result hin mowa a hi lawai le kilol na ipp sei khom mowam ti ho jong chu I mu wai le update aban bana hin bol de wa hi in tu le tu a hi Meitei hon hlo kichim ta Kuki CHATE su GENTHEI na ding la Kuki CHATE gam sunga ahung lut na diwa hi lampi asem jingo ve ti jong hi
kana mi te hon isu me lova aphat chenga hi kicking sadima panila jing dinguvin pathin minin avelin ihung kitim kinovin hi ngi chichan chu tu ni Kuki news a hin sei thei ho hin tin Kuki news hin ve a hin ngai hlo ho josi na chung chi vin ka ki pa in a bon chawin pathin in phat thei na bo jing taw hen